skladište ubojitih sredstava. Dokument. Moj oslobodilac ove, razumiješ? Kad su ovdje četnici jutros bili? I da, tako je. I sad su se razbježali. Jeste. Sve ostavili? Sve, evo što vidite to. Sve su to nama ostavili. Skili nam embargo na uvoz. Jeste. Da. Evo. Sada ovdje je 500 prvo bilo letno. Da. Pa je pokupila bez Zajedno su našima. Zvao sam Prihora i Acu. I sve ovo što ovdje nalađeno, 150-ke, idu u korpus. Slušam. Je ovo sad naša vojska ovdje? I naše i jutro. Ko? Karta. Nije. Ne da se. Ima to jedna cisterna. Šta je mrtvo? Jedan šljam. Ćemo ga pomoći. Prihore! Seo! Seo, kobra! Sve ispod. Hej! Komandante, jeste, čestitam. Grva. Jeste. Da Bosnu slobodi. Ko sad će biti naoružan u piskom? Sad treba pritisniti na ripač. Ti. Ripač. Sve ja ću to odraditi. Tamo su njegovi čar. Da, to je. Uveće. Ovo treba hitno evakuirati. Ovo je naše korpusno skladište. Evo je kad do tenka. Znaš kad? Ali za 80 ovo. Lopćemo 28-ice. To 28. Iće i. Oto vam. Šta je Jasko? Ha? Ništa. Čestitam svaka čast. Ali to je dan. Ajde uđi, da se ovdje to. Ali nije za te 55. A pogledajte ovo. Pozor! Gdje? Samo da vidim. Evo vam, vani. Gdje? Evo i vidite, složeno Nije, sve. sa 84-ku. Imao sam 62. Sa 84-ku. Sitno, jel? Sitno. Bilo nešto, vojske su popuno Sam, šta je ovo? Nije, uglavnom ima dosta mina. Evo ovo su neki lanseri, ne znam šta je to. LRL da nisu. Ko je? 128 LRL. Ne, ko je? Lot neki, da. Gdje si? Lot, ovo ti je sad samo... Samo Treba hitno. Evo sad, idu u šleperi. Evakuiše, šleperi. Ona je tamo... Ona je za 84. Ne, ona je tamo 14. Ovo je za 20 metara. Da. Evo. Nema veze, ovo je korpus. Evo Bofija, evo Bofija. Ovo je korpus. Ja zaradim, ovo me duče kum. 20 metara. Odiš. Ovo su General, ovdje je nafta. Dobro, vidi. Prvoj Bosanskoj je samo nafta. Komandante, Zolje. da nije ovo hitni izvlačin. Evo, pa naravno je došao, dolazi šleper. Pazite, komandant. Dolazi šleper, dolazi... Sve u magazin 501 ide, gospod. Ništa, sve u magazin, vi pred Vida, Svi tam, vi ćete dobro je, svaka. Evo, Bosanska, ovo ništa treba. Komandant. Komandant. Ovo je jasnije, ovo su... Komandant.
Gorivo da se evakuiše. Gledajte nove šargane, ovo sam uzao za sebe specijalno, pobjede tamo sad pokažem šta je. Najnovije za RB. Gledaj ovo. Gledajte. Bravo. Ajoj, neki šest. Uzmi sebi GMB, uzmi sve što treba, što mora poniti po nešto. Odlično. Evo imamo, treba osposobiti odmah ova vozila. Evo sad ću doći. Evo, odlično. Sve mora ove ukrati. Sad će doći šleper, doći vod vojne policije pa će to koliko. Evo, neće vojska ulja. Ha? Neće vojska ulja. Dolazi 500, prva izvlači sve. Stadi, hajmo. I da se to piše i da se prijavi Hoće kod. kupiti po 5 maraka ulja. Prodajem. 5 maraka uvijek. Dobro. Zio, dužim te za izvlačenjem te. Nemojte mene. Seo, odavde tvoje vojske, tamo u desno. Ma dolazi, paha, određi, vozi i gotovo. A ja ga određim. Na putu su ga tamo. Aj dolazi čovjek i gotovo. Ima vječara brigadnog iz Kavolarici. Sad, pa nije ovo Janko Vrh. Nije, ovo je turski kozjen. Ali moje se eno tamo Janko. Eno tamo moji. Tamo je vojska. Tu je Janko. Da. Tu su moji. I sad bi trebalo. Ovdje je bila najžešća tarapana. Treba da bude ovdje, a moji su lijevo od puta tamo. Lijevo od Jankovog. Ko, on? I onda su moji lijevo od tuda zbog. I sleđa, bukvalno zbog i sleđa. Zamijek i onda se čede. Ovdje je bila najžešća borba. To je zamjenik. Jedino gorim rekao, ne svojom krivicom. Ovako staje. Ne svojom krivicom. Jebe. Slušam! Četnici ne mogu da skupe odred u lučni palati. Pa dobro, jebi mater. Ima i tamo jedno skladište. Da. Da, šta ima tamo? Ima Šta ima? 758. Zauzimanje daljine, ali ovo je haubicu stopi. Ništa, zrobit ćemo haubicu. Imamo to. Je li ovo ovdje skladište? Drži ovo, čuvaj, ovako. Komandante, šta sad reći? Ništa. Molim? Idemo li dalje? Normalno. Normalno da dalje. Nama je zadatak oslobođenje BiH. Tako. Danas smo oslobodili dio Bosne i Hercegovine. Slabo to radiš. Ovdje ja čekam da vi kažete. Onda je žena bila u mužu, a? Oni su svi žene, svi su oni žene. Je da je ovo bio način. Evo arhive neke. Ima jedan čitav ispravno, evo ga ovdje. Što tu? Ima još otro dole. Šta je to? Živ? Evo ga dole. Ono kako gore stoji. Futrolo. On među Ovaj je šekli. dobro. Dobro, prvo tamo ono MTS rasporedi, da ne bude župca na jednom mjestu. Tomir. Čestitam. Šiško? Jel vidite vi sad tamo prema Drevenom tijestu? Dobro, nema više ni jedna livada ispred vas prema tom Jankovom vrhu. Ajmo, stop. Zoki fali.
Zagledao situaciju i da li zadatak. A? Evo ovdje. Da li ti grupa si dobio zadatak? Amire, sad je bitno da ti Od rupe. Ovdje ima golman.